result bami minta kasih jong ke MPSC kepada jong ke post LDA Lower Division Assistant in Meghalaya Civil Secretariat kepada nadu ke post kepada Yusnem Disember arjar po balap penlong ya ke exam hoar 9 Oktober arjar par is hereby declared applied tesa check iki roll number ke jong P lada P la exam aku tu kapor ar 9 Oktober arjar par tekine giro number ada applied minta kasih ar 3 March arjar apply tesa check iki roll number jong P lada P don em hakane P alis এখানে result fill up nyo na po ka website ng MPSC ke sa download di PDF na po ka website sa check basta page roll number jong P don M akane ka result. The personal interview will be held on 25, 26, 27, 28 April 2023 and 2nd, 3rd, 4th, 5, 9, 10, 11, 12 May 2023 at 10:30 AM in the office of the MPSC. The city ban prinsip fee can sapa intimation letter are being dispatched to the candidate can sapa ID candidate kiba apa second exam. Kita check fee kira nomor tanggi di YouTube boleh jemput.